Ijambo urupfu ihagarara ry'ubuzima bw'ikiremwa muntu, aho umuntu aba ahagaritse gukora imirimo ye yose yajyaga yikorera mu buzima. Mu buryo bwa siyanse, urupfu rusobanura guterwa n'impamvu zitandukanye nk'indwara, impanuka, gusaza cyangwa se ibindi byago. Ariko ubundi iyo umuntu apfuye roho ye ijya he? Mu bijyanye n'imyizerere bavuga ko iyo umuntu apfuye roho y'umuntu iba igiye mu ijuru. Iyo umuntu apfuye aba ari inkuru y'akababaro, ndetse kubyiyumvisha no kubyakira bikabanza bikagora umutima n'intekerezo za muntu babanaga cyangwa se umuryango we, inshuti bakoranaga nawe. Muri rusange iyi ni inkuru y'akababaro ituma umuntu azunguza ubwonko akaba yanasara, kubera ko kubura uwawe aba ari ukunyago zigahera. Mu ijoro ryo ku itariki 21 rishyira mu rukerera rw'itariki 22 Werurwe 2025, inkuru y'akababaro y'umunyamakuru rurangiranwa mu Rwanda Jean Lambert Gatare witabye Imana azize uburwayi. Nubwo bivugwa ko hatigeze hatangazwa indwara yamuhitanye, ariko biravugwa ko yari arwaye cyane bikabije. Ubuzima n'amateka bwa Jean Lambert Gatare. Iyi ni Source TV. Njye nitwa Aishat Ardos. Bahaye ikaze. Uyu mugabo wamenyereye cyane nk'umuhanga inararibonye mu Rwanda mu bijyanye no kwamamaza, ibi bizwi nka publicité. Uwamutumye cyangwa umuntu bakoranaga yagerageza kumwamamariza, bityo igicuruzwa acuruza cyangwa se aho yifuza ko bamwamamariza ubutumwa bugatambuka nk'akugumbya, maze abanyarwanda bakayoboka hahandi koko Jean Lambert yavuze arimo aramamaza, maze abakiriya bakiyongera, maze bagucuruza nabo bakabona inyungu. Uyu mugabo w'umuhanga mu bijyanye n'itangazamakuru ryo mu Rwanda asigiye benshi cyane akarorero, abanyeshuri kwiga itangazamakuru ndetse n'abandi bantu bakunda umwuga w'itangazamakuru. Ubuzima n'amateka bwa Jean Lambert Gatare. Iyi ni Source TV. Nitwa Aishat Ardos. Mbahaye ikaze. Jean Lambert Gatare yavukiye mu cyahoze ari komine Kivumu, ubu ni mu karere ka Ngororero, umurenge wa Nyange. Amashuri rero abanza yayize aho ngaho iwabo i Nyange. Yize indimi, afite n'impamyabumenyi mu bijyanye no kwigisha. Mu bijyanye rero n'umwuga we yakoraga w'itangazamakuru, Jean Lambert Gatare yawutangiye mu mwaka w'1994 akorera Radio Rwanda kugeza mu mwaka w'1997, aho yavuye mu Rwanda ajya gukorera Radio BBC. Kuva 1997 rero kugeza mu mwaka w'2003 yakoraga Radio BBC, aho yavugaga amakuru neza kandi mu buryo butomoye. Yagarutse mu Rwanda mu 2003 kugeza mu mwaka w'2010, aha yarimo akorera Radio Rwanda, aho yakoraga ikiganiro cy'itangazamakuru by'umwihariko urubuga rw'imikino, aho yakoraga na mugenzi we Marcel Rutagarama ndetse na bagenzi be bandi. Mu 2010 yaje kuba kuri Radio Rwanda ajya kuri Radio Isango Star, aho yabereye Radio Isango Star ayibera umuyobozi igihe kingana n'imyaka 7. Mu 2019 kugeza mu mwaka w'2025 Jean Lambert Gatare yari umwanditsi w'ikinyamakuru Rushyashya. Ku bantu rero bakunda gusoma, usanga ikinyamakuru Rushyashya cyo gifite amakuru meza kandi agezweho. Jean Lambert Gatare rero yakoze amahugurwa atandukanye yimenyereza cyangwa se yihugura itangazamakuru. Yagiye mu gihugu cya Kenya, akomeza muri Djibouti, asoreza mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu tuntu tundi rero Jean Lambert Gatare arihariye. Yari umunyamakuru wafatwaga nk'icyitegererezo mu gisata cya siporo yo mu Rwanda. Niwe munyamakuru wahimbye abakinnyi amazina atandukanye, aya ngaya bita mu Kinyarwanda amazina y'amasirino. Urugero, yigeze kwita umukinnyi wakinaga muri shampiyona y'u Rwanda Bogota Rabama, umukinnyi w'umukongomani wakinaga mu Rwanda, maze amwita akazina bita igikura nkota. Bityo abanyarwanda baraba babimenye, uwo mugabo nawe aho umusitari cyane mu Rwanda, ahagira n'igikundiro. Ijambo bita kwisusura ishoti ni ijambo ryagaragazaga ko umukinnyi yakubise ishoti riremereye cyane. Bityo rero Jean Lambert Gatare akabivuga mu mvugo ye bati uyu mukinnyi yisusuye ishoti inshundura ziranyeganyega. Jean Lambert Gatare yise ikipe ya Rayon Sport igikaru cy'imfizi, nk'ikipe ifite ubushongoro n'ubukaka, ikagira n'amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Abona ko Rayon Sport nta yindi kipe yayihiga, ahitamo rero kuyihimbira akazina bita igikanu cy'imfizi.
Jean Gatare rero yitabye Imana afite imyaka 55 y'amavuko, akaba yaravutse mu mwaka w'1970. Yashatse umugore umwe, bakaba bari babyaranye abana 3. Imana ikomeze kumuhiruko ridashira. Tubashimira ko mwabanye natwe muri iki cyegeranyo cy'ubuzima bwa Jean Gatare. Iyi ni Source TV, nitwa Aisha Ardos. Ndabashimiye.